kiduhamiriza yuko Yesu ari muzima muri twebwe n'umwuka wera. N'umwuka wera uzuduhamiriza yuko Yesu Kristo ari muzima muri twebwe. Ibice 8 umurongo w'8 mu Baroma. Ibice 8 umurongo w'8 mu Baroma. Hanyuma nze gusoza dusenga Imana kuko burishe. Yesu ni muzima muri twe, adutishije imbaraga, ni uturindira ubugingo, iwe murengezi, umana naje mutabazi, umbe kure Hallelujah, yes. Gumana naje mutabazi we, nagukeneye, imurabane tugumane. Havuze gute? Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abari mu butware, abari anda kamere bari mu bundi butware, n'abari kwa Yesu baba mu bundi butware. Bwana sifiwe. Amen. Banzu hagarara aho ngaho. Bwana sifiwe. Hallelujah. Yesu yadusanze turi matekwa kwa Satani, yishura ikiguzi arakwamisha adukurayo, aratwimura aratujana tubika mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka. Hari ikintu cantangaje. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hallelujah. Mu bice bitatu mu Bakolosayi umurongo wa 3 Paulo abwira Abakolosayi ngo niba mwarafanye na Kristo, ndatangaye. Aravuga ngo ubugingo bwacu buhishanywe mu Mana na Kristo. Ubugingo bwacu niba twarafanye na Kristo buhishanwe mu Mana hamwe n'ubwa Kristo. Uratekereza yuko Yesu Kristo Imana Data urugi rw'Imana rworoshe cyane mu buryo Satani yorusenya akatwinjirana akadukura mu Mana, yarangiza akaza akongera akatwisha? Sinzi ko mvuze wa mugani wa mugabo. Bwana sifiwe. Amen. Tituriyo. Ariko niba turiyo, ubugingo bwacu bukaba buhishanywe iriya, ariko twebwe tuzadukinga makare aya ngaya asanzwe bozana ponseze bakayakata, ariko umuntu akamasinzira ukazubwira umwana ngo reba niba kurugi hakinze, kandi ukamusinzira ukavuga ngo nukuri habe nubwo ufite miliyoni mu kirambi sana bibirambi wo kwa musinzira ngo hari amakara 3. Hanyuma tugatekereza yuko amakare y'Imana ari inzu ubugingo bwacu ari feke cyane, ari nk'amashinwa mu buryo Satani yo yakwamisha. Bishoboke kubwo bwami tutarabugeraho. Muratekereza yuko mu bwami bw'Imana aho azayimurira abo yacunguye, abo yakijije, ahantu azabimurira, utekereza yuko ari kaca gihugu cyarutse kubita kudeta gisanga president kiryamye? Timwacumbise muri mwashize hano hirya, basanga president kiryamye, abarinzi 100 babatumuye baramuzusa ngo igihugu twagifashe. Sohoka igihugu twagifashe. Ko muratekereza yuko ubwami bw'Imana ari feke bene uko nguko bw'Imana? Uzi kiza gishoboka
ntabwo ari bwo turimo, turi mu butware bwa kamere, ni ubutware bwa Satani. Nicyo gituma Satani aza yishura gutya, yaguhamagara kuri nimero yiwe ukama witaba. Sinzi ndutira nibaza akaririmbo, hari akaririmbo bagizaririmba kera ngo Satani nagutelefona ngo uzomubwire ko ngo iyo nimero ishoboye kuboneka. Uzi gituma uracari muri eneo, muri area ya network ya Satani ishobora gufatiramo. Niyo mpamvu yakubyukije ninjoro uri umugabo, yakubujuje umwuka w'ubusambanyi, kukubona kuko accessinga biroroshe, biramworoheye cyane, uri muri network yiwe. Ariko ababunze bari batakiri muri ubu butwa, mureke duhe Yesu icubahiro, tuzamurire Yesu icubahiro. Hallelujah, 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 hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Yesu yaravuze ngo abanje ndabafite mu kiganza, muri Yohana ibice 10 aravuga ngo mbapfunyitse mu kiganza, nta mwanzi wo bapfunyurura mu kiganza. Uratekereza ko ukuboko koroshe cyane? Wihangane wa urasoma n'amasosa. Bwana sifiwe. Hallelujah. Umunsi umwe mfite akana kagafite imyaka 2 kagiye kuzuza imyaka 3. Umunsi umwe karankurikiye ngafashe ukuboko, mpura n'akana k'ihene. Ureba akana k'ihene ngo kiterere gutya, umwana yamavuze induru, noneho akamfata kavuga ati ihene habe nubwo yosara turi kumwe yo kugira gute, nukuri ntanumve, tuza turi kumwe, iyi hene habe nubwo yosara ntaco yo gutwara, ntavyumve, ntiyabishikira. Uwo mwuka, uwo munsi ndatangara, sanga tuza dukangwa n'abana b'ihene ntitumenye yuko turi mu bwami bwa Yesu Kristo. Urebe ko murabona nk'umwana w'ihene wosaraho wonyishira umwana, turi kumwe, nyina yo yosa. Yesu wo kubipapuro kweri kwa Mungu ntaca azakumarira. Ariko Yesu muzima ntawo mfunyura mu kiganza ciwe ngo twiba dutware, kuko Yesu arakomeye. Yesu arakomeye. Mureke tumwishubahiro hanyuma asome dusoze. Bwana sifiwe. Hallelujah. Twongere duhe Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Umugabo ngo yari mu ndege ari umupilote, ari kumwe ngo n'umwana wiwe, haba imihengeri. Buriya n'imihengeri iba mu kirere, ni ikirere cyabaye nabi, haba amasekusa. Ngo arangize isatanga itangazo ngo abantu bose nibambara imikandara. None ko akana karaguma karakina mu ndege, baragatuka, ariko wewe ntuwamenye ibyabaye, tugiye gukora accident hano, ambara umukandara. Karabaze niki cyabaye, itangazo rivuze ngo abantu bose bambara imikandara, ikibazo kirabaye. Harabaze se ninde utwaye iyi ndege, ninde uyitwaye? Baramumubwiye, harabwira ngo ni papa, ubwo ari utwaye, nta kibazo kiriho, nimushaka muyambure. Niba ari utwaye, niba ari Yesu kuyoboye, nushaka usinzira.